ஸ்ரீலங்கா இன்சூரன்ஸ் லைஃப் மெடிசாம்புடன் என்றால் பிடித்த மாதிரி வாழ்க்கையை வாழலாம். ආයුබෝවන් දික්කා සුලිකුණාටුවෙන් පසුව දැන් නෝර්ලිය නගරය යථා තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා. සියලුම පාරවල් අපි විවෘත කරලා තියෙනවා. සුන්දර නෝර්ලිය රස විඳින්න නව අත්දැකීම් ලබා ගන්න ඔබට නෝර්ලියට පැමිණෙන්නට පුළුවන්. වික්ටෝරියා උද්‍යානය, හග්ගල මල්වත්ත, විනෝද ක්‍රීඩා, රාශිධනක ක්‍රීඩා සියලු දේ විවෘතව පවතිනවා. உங்களால் முடிந்தால் எனக்கு அந்த அழகான மனிதனை மீட்டுக் கொடுங்கள். நம் அன்புக்குரியவர்கள் அழாத நாட்டிற்காக அகன்று செல். முழு நாடுமே ஒன்றாக தேசிய செயற்பாடு. නෝර්ලියට එන්න මේ ජනතාව ඔබ පැමිණෙන තුරු නෝයිල් සිල්ලෙන් බලා සිටිනවා.